muraho neza. Mu Rwanda hamaze kugaragara icyorezo cy'indwara y'umuriro mwinshi iterwa na virusi ya Marburg. Turabarura abantu 20 barwaye ndetse hari na 6 imaze guhitana. Umubare munini w'abayirwaye nawe yahitanye wiganje mu bakora kwa muganga, cyane cyane havurirwa indembe. Minisiteri y'Ubuzima, inzego za leta zindi n'abafatanyabikorwa turi gukorana gushakisha abahuye n'aba barwayi ndetse n'abahuye n'abitabye Imana. Iyi virusi yandura cyane mu gukora ku maraso, amatembabuzi y'uyirwaye cyangwa gusangira ibikoresho, imyambaro byakoreshejwe n'uyirwaye. Uwanduye virusi bishobora gufata hagati y'iminsi 3 kugera ku byumweru 3 ataragaragaza ibimenyetso. Ni indwara igira ubukana bwinshi ku buryo wahuye nayo agira ibyago byinshi yo kuba yamuhitana. Cyakora turi gukora ku buryo hapimwa kare abagaragayeho uburwayi bagakurikiranwa kugira ngo twirinde ko hagira abaremba cyangwa hagira abongera guhitanwa nayo. Ibimenyetso biranga iyi ndwara ni umuriro mwinshi, kubabara umutwe, kuruka, gucibwamo n'ibindi. Wahuye n'urwaye iyi ndwara wese tumushakiraho akurikiranirwa, hari abaganga kugira ngo turebe ko atagaragaza ibimenyetso, yanabigaragaza agahabwa ubuvuzi bukwiriye. Abitabye Imana nabo tubaherekeza mu cyubahiro, hirindwa ko hatagira abahandurira. Turi gukora n'imiryango mpuzamahanga dukumira iki cyorezo. Mu gihe dukomeje ibikorwa byo gukumira no guhangana n'iyi virusi ya Marburg, namwe hari ibyo tubasaba. Icya mbere ni ukudakuka umutima. Ikindi, kubahiriza ingamba zo guhangana n'iki cyorezo, cyane cyane kwirinda gusangira ibikoresho n'umuntu ufite ibimenyetso bisa n'ibya Marburg, gukaraba intoki hakoreshwa amazi meza n'isabune, ndetse no gukoresha umuti wagenewe kwica udukoko uzwi nka sanitizer n'ibindi. Tuboneyeho uyu mwanya ngo twihanganisha imiryango y'abahitanywe n'iki cyorezo, kandi tubizeza ko leta y'u Rwanda izakomeza kubaba hafi. Ubufatanye bwacu nibwo bwatumye dutsinda ibyorezo byabanje. N'iki nacyo twizeye ko tuzagitsinda vuba. Murakoze.